Attitude 5. 1, 2, 3, 4, 5. NGT pre-16 silipolium. Hi guys, it's me again and welcome back to my channel. And for today's video guys, manginabuhi guys, kay lisod og di manginabuhi. So karon day guys, prepare og medical supplies kanihang i-prepare guys sa kuaning sa pharmacy department. Hara mong pakitunog sa mga items na hindi prepare. So guys, manis din mga photos. Hindi ka ni guys, manis din mga ubidon gamit sa UR. Diyan na. Magkalat yahanin si Jamipak. Ano yung ikakaroon? Ay, nasahur ka na. Daghan guys, basta pharmacy department, daghan ko gipak. Daghan ako gipak guys. Basta guys, matunong ko sa pharmacy department guys, daghan jud na si ipak man. Anong ipang ipak? Male urinal. Kani suction seat. Diyan guys, mauna ni sila guys, hanis lang ipang pack. Syringe 3cc 300. Ano lang yung carton guys, 300. Anong good guys, agang manager tagisahan ng kuan hospital, aglang hospital Nas Marikina, St. Victoria Hospital, private sila nga hospital. Hindi kaming duha sa sidig nga mga i-prepare sa mga needs dito. Kami tig-prepare sa hospital needs nila. Hindi basta-basta guys, kapoy. Syringe 10cc 200.
Ani guys, manis jay katulak. Abukat 22. Abukat 22, 100. Abukat 22, 100. Abukat. Abukat 24. Abukat 24, 100. cc or 20 cc. 1 cc 200. 1 cc 200. 5 cc 5 cc is 200. 5 cc 200. Muja. Pirumo. Insulin syringe. Insulin syringe. Insulin syringe. Insulin syringe 100. Device. Urine bag. Urine bag 20. Urine bag 20. Hindi kami BTC. Ano say BTC? BTC itlak. 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 Itlak 100. Paracule. Paracule in pieces. Diyan guys, napuno naghangkuan. Karton. Ipak. Muna na guys. Una nang gibak. Sisa nakakarton dako. Muna na sisa. Diyan ning ipak guys. Sumula.
akong basta guys, mungitag sa akin guys. Diyan, dito nga na 6.5 gamit 150 gamit 6.5 gamit 6.5 love 6.550 7.0 7.050 7.050 7.0 gamit 7.0 gamit 7.0 gamit 7.5 50 Kasi guys, muna siya ay asipto syringe 1, 2, 3, 4 5 asipto syringe hindi ini extension tube 1, 2, 3 asipto 5 extension set IV tubing 5 hindi 1, 2 pulley catheter 1, 2, 3, 4, 5 pulley catheter 3-way 5 pulley catheter 3-way 5 tatay pulley catheter Prince 14 20 pieces pulley catheter Prince 14 20 pieces Diyan guys macro set 100 macro set 100 enggak suction set niyo ano sa suction set niyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kaya puno naman po ni ano po ni sa pa suction set niyo
Pharmacy. Dahil yung itang kwarta guys. Kapoy, lisod tulog yung kayod. Kay tubarita. Diba guys, another box na ito. Pang tulo na ni. Kani dia sija thermometer ni. Thermometer. Thermometer. I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so Yung pieces na ng samba. Oh na 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 Tidig na! Yung thermometer ba? Isang box, 10 pieces no? 10 pieces ni? oh na 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 oh na 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 darling, I need your love. 20. Ha? Ito ba ni kay baba ko mga ganito? Hindi makakaano yung ano ko. Tapos, oxygen mask adult. Oxygen mask adult. Pila ito kabuo? Oxygen mask adult. In the dark, I know you are with me. 10. Yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na na na, darling, I need your love. Oh na 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 na, oh na na na, darling, I need your love. 4. Tapos, misal canola infant. 1, 2, 3. Infant. Misal canola infant. 5. Oxygen canola. At saka ni Pidya. Pidya. 10. Oxygen. 10. Tapos, silk. Silk, trio cutting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Silk. Saan yung silk
23 beads. 100. Perumo. Yes, 20 perumo. Attitude. Attitude beads 23. Attitude 5. Oxygen mask with vibrator and Solicit din eh. Solicit. Japanese solicit.
kapoy oxygen kalulado. Mayroon pa. Natay ko ang urinal. Kaisanan sa mga laki. Guys kaisanan sa mga pasyenteng laki. I was angry before, but I circled the drain in my mind. I can't find. I let the sun go down. I let the sun go down. Nakuha na ko dito. Kapoy. Ako na to. Pharmacy. Wala, napadekoy ko ang kuton. Hindi mo ako. Bakit na makalimti? Kapoy ng mapak. Ano yung gamitin? Plastic relax naman. Kami. Adult. Lent mo. Abdominal binders. Hindi ako po. Silakan kami pharmacy. IE gloves. IE gloves 10, 20, 30, 40, 50. Diyan guys, hapit na gadyo kumaruman guys. Mga pahuway na gadyo po guys. Ay, salamat sa Diyos. Ugma guys. Siya tidignan na po. Diyan nakasahin sa OR department o laboratory. Binta ato guys diba sa OR parang OR o laboratory department at i-prepare na gamay ra pero sa gamay ra o sa OR libog sakit sa utok kay kuan mga sutures mga different kinds of sutures mga kuan
Manang lipod basta-basta kay libog. Nalibog ka mag-prepare sa OR. Pharmacy may kinadaghanan ba sa ang pharmacy department may mag-request daghan. So guys, kalayas Ginoo, human nagatid ko. Salamat sa Diyos. Naman na Diyos ko guys. Ara po nag-share guys ba kay parang napo ko'y remembrance ug mahawa na ko dire. Na ako'y lantaw-lantawon sa akong YouTube nga. Dari ko nabuhi nangi aran ning ko sa YouTube pero remembrance. Aran ning share guys kay aron ako'y remembrance ug mahawa na ko. Inja maura to guys. Salamat sa tanang tanaw. Inja. Sa katong mga bag-o pa ang YouTube. Mamalihog lamang ko. Basta ganaan mo palihog ko subscribe, inja, like. Ganahan to mo share, i-share. Inja, dagang salamat din ako mag-mention ug kinsa mo kay bawo ko nga daghan mo. Salamat ko ning tanan ng support namong manigsuon. Inja. Mara to, bye-bye. See you in my next vlog, bye-bye. Ito mga ni guys, ang i-prepare tanan, nagkakakarton na kito.